Anya laki din! Anya laki din ay Susan bakit? Itay ka pa dito yung silid ngagsuksukat. Mala daw tan iti papananta. Ay, sumardang ka man, Jerry. Saan man asyak ti pagsisikuram? Kasanaw? Ay, doon nga oras mo dito yung silid ngagsuksukat. Ay, kita man kit diti langak no napintasak matlaangan, Jerry. Uy, napintas kan bakit? Intan ata ni mala daw tan. Ay, mabit laang. Apay manan? Sukatak sa tibadok. Ha? Saan ama ibagay iti pantalon ko? Anya? Nagsukat ka manan iti badaw. Wen. Ay, saan ka komportable? Mabit lang tamang kitak pay iti sabali abadok. Tatang, napanan ni Jerry, nakasukat akon. Rumar kamin. Nakaturog ba iti o nagtitricycle yaw? Anya? Itay pa nga gururay king ka anak kao. Nagbayag ka kami ngagsukat. Siyempre, nag-make up, kan nagpili ak pa iti napinta sa bado. Ang talon nga oras mo kagsukat. Iso na iturugan nila kay Mau ang mangururay king ka. Sige tatang, inakriingan ni Jerry, kat mapan kamin iti papanan mi. No saan kayo na makaumay iti kasangay ka, pare Jeray? Naladaw kayo matasimang pag. Pasensyakan para Jinggoy. Nagbayag nga gurub-rubat ti asawa. Talo nga oras nga inururay ka. Nagpapintas iti kastaunay ni Susan nga asawa pare Jeray. Kasla beauty queen. Naka-high heel kan naka-mini skirt. Mababain akon pare. Anya ko matipagbay ng pare Jeray? Ay, mabainak iti lang nga ni Susan pare. Nagkiting ti palda na. Yung nagababatibado na. Imbag kumano sana buyungan. Talo nga oras na nagsukat itibano na. Yung nagsuot mo't lagayam iti nagkikiting. Oh, Jerry, apay adi mo matan garawan day takanam, kit-kita mo latan. Agawid tan. Ay, saan tapay analpas anangan? Agawi din, ti adda di tapanunot mo. Mababainak nga rodan. Anda ko matipagbainam. Ibabam man ta kami sitam. Kani ang parang ta nagdakil aboy mo. Sapay, ay na po nagdadakil na ta street smart mo. Anya ko mahangay, napudaw matityan ko. Nagalas. Anya tinagalas. Day talangam amang mangan. Kaskalan nakatugaw as seahorse. Anya? Sabihin, Susan, maturukan. Itay ka pa nakatakder dito sang wanan ti Sarming. Ay, anya pagbadok aya maturog. Na! Ang lalaki din. Maturog ka lang arunin. Nagsapol ka pa ti pagbadaw. Win tapno na pintasak maturog. Ay, ate mo pa yung ti beauty queen ngagkaw-kawis. Kita ang talangam na nagpuskol ta make up mo. Rumbang ko mga ipagpanakal na nga asawam. Gaputan na pintasak. May saak a beauty queen itibiyag mo. Saan ka di? Nagpintasak nga asawam, Jerry? Wait! Napintas kang asawa. Hindi pa saan nga uso ti tao. Anya? Loreng, nagsapa ka mutan nga imay dito balay? Kunak man, no masapa ta amapan makipaskan. Iso asinapsapa kung timay diti balayo. Ha? Ni, wan ngagpaiso. Nalipatak mutan jay tulagan ta. Ala, ingkakot agsukatan ta urayan ka, Susan. Ang mga numala daw ta iti papanan tapaskan. Urayan na kon dito'y terasa ti balay. Agdigo sakbiit, Loreng. Apay asaan mo ten arumrumwar ni Susan, tata. Itay pa'y nga ururayak. Ada pa yung mudla iya banyo nga digdigos. Anya? Agdigdig
igos pa ilaan kat may sa orasan tinapalabas, tata? Ay, no sakti si ka anak ka. Diya kon urayin ni Susan na malpas ngagdigaw. Ha? Umunakan, iti papananyaw. Di mo urayin ni Susan, kaputa limapay nga oras si palabsag, kalpasan ang makasukat. Anya? Nasurokin na may sa oras ngagdigdigaw si Yabanyaw. Talon tumanan nga oras na ngagsukat iya si Linda. Ay, una yan akinaginad ng agsukat, tata? Ay, wala. Ag-make up tupay. Agpili pa itinapinda sa balo na. Agsublin tumanan iti sangwanan ti Serming. Kitain na na imbag sila nga na. Anya? No di na magustuhan, di mo na nga imbado na. Agsukat tumanan. Adadan tumanan na mabayagang kang aguray. Anya? Ne, awan mo tan niluring ang mangururay kanyak, tatang. Itay pa yapi manaw ni Loreng. Inakan na uray, kaputa nagbayag kang agsuksukat. Sumaruno akon kan kwa na ijabalay tagpaskan, tatang. No, sige, inakon. Ay, di mo itulo ti mapaniti balay ti agpaskain, Susan. Ha? Apay ngay? Nalpasan ti Pascal. Na, Nakaawid pa yan ni Loreng. anya? Agasam na itanak ka. Nakaawid pa yan ni Loreng ang nakipaskain. Dinto ta si ka. Agrob-robot ka pa lang. Ha, Tatang? nagbayag kan to mga bingagsusukat. Saan mo ta nagbaliw talangam? Ay una yan. Inya laki day. Si kamit latan ni Susan abuyugan. Ha! Ni tatang mat. Uyawan nakpay. Agpaiso ti magbagak anak kao, 3 grado sa taboy mo. Na- Ay, una ka. Ikagsukat. Agbado ka itinagayad, akamisita. Di mo'y parang dahil ta nagdakay, labuksit mo. Kasla beauty queen amagmag na ni Susan nga asawam giray, ag kinnikinnay. Ha? Limabas itay dito'y paraangak ni Susan. Saan kon apinagtimkan, gaputaboy buya aklatan ti pannagnana kasla beauty queen. Nana. Corona langan ti kurang kenkwana, tapno makunakon amay sa beauty queen. Naka-high heel, naka-miniskirt, naka-bra, naka-crop top. Ha? Pang Miss Universe tilangan na. Uray la agyak-kayak ti patong namag na. Agmalmalam kang awan dito'y balay Susan ah. Apay, napnapanamanın aya? Apay, awan ti madlaw mo kanyak, lakay. Awan may, ada aya. Madi nga rod. Anya manan ti madingay bagbagam may. Agsubliak ijay salon, Jerry. Sayang jay imbayad ko. No di mo matgayam nadlaw. Ti, Nga awan nagbaliwan ti buko. anya? Nagpapukisak, ngam di mo nadlaw. Kaya tasawan day ta, awan ti nagbaliwan ti langak. Naa. Agsubliak ijay salon. Kat pabaliwak ti pukis ti buok ko. Anyalat ar-aramidanan ni Susan nga asawang pare Jeray. Agpapapintas latan. Ay, diya ka mo pare. Diya latan bagbagi na ti as-asikasun na. Di na maasikason ti trabaho iji balay. Ay, una yan day ta paray. Nakaasawa ka ni ti beauty queen na di na mo ti tumulong kan kay ti trabaho. Ay, nalaig pa nga gastos. Kino nagningi na, dagiti gatagan na akawos na. Ay, kat, agan anos ka paray. Sa nabalay, tanapintas mo ni Susan nga asawam. Kanayon anabanglaw. Ha? Anyat na pasamang itibok mo, Susan? Nay, apay ti buok ko. Ay, color green mo tan. Nagalas. Nagpintas tupay, Jerry. No. Siyak lang ti color green ti buok na dito'y lubong. Ay, dadal ti ulo mo na. Saan adadaal ti ulok, Jerry? Daytoy ti kayat ko, a kolor ti buok ko. Ay, Jack amo, no niya ti mapaspasamakan ka. Tuno ko, inarab tinwang tabuok mo.
Nay, si kamot gayam ti lumabas dito'y paraangak, Susan. Naggapwam. Ay, nagapuak ijay supermarket, nana. Napanak gimatang iti pagpapudaw ko. Anya ngay dakita pagpapudaw, Susan. Fresh milk, nana. Pagdigos ko dagiti a fresh milk, tapno looking yang latat itsurak. Ha? Pagpakinis iti kudil ti fresh milk, iso agim matangak, nana. Ay, jak namin kayat nga agbalinak alus siyang. Idi kalman, nagpakulor ka iti buaw. Ita, gatas mo ti ginatang mo pagpapudaw mo ako nam. Wen nana. Ay, masapol napintasak latta iti panagkita dagiti tattao. Kayat ko apres ko latta ti langak. Ha? Nana, panawan ka pa'y Agu parak iti gatas nga agmalmalam. Tapno nalamuyot to ti kudil ko. Nagdigos kay ti gatas ko na. Wen, lakay. Ay na. Nagoparak iti fresh milk. Tapno ad-ada pumintas ti kudil ko. Mabagtitak sa talagan. Jak tupay uminom iti fresh milk ng pinagdigos mo. Anya lakit din nila kay. Pagpapintas ko nga rod, iso ang nagdigusak iti gatas. Ay, tila aramidam iti bagim ka awang pagbalbaliwan na. Maggasgastos ka lang. Anya? Nagdigos ka ng paiso iti gatas, nga mawang nagbaliw iti kudil mo. Isulat ta. Anya? Oh, di mo ibagaday ta, Jerry. 5 muyot ti kudil ko, gaputan na yupar iti gatas. Tila pagbagam. Day tala ti paggasgastusam. Oray santan nga agsida iti naimas, basta dati may gatang mo iti pagpapintas mo. Oh, Anya lakit din ni Jerry. Ay, di na ko man kun kontraan. Kayat ko nga rod ti pumintas. jak amukong ka. Nagado arason mo. Diyos kay, awamot naluto si daan. Awam pa'y na isa. Sapay mabisina ko na naggapo iti trabaho. Ne, simbangkot kamat gaya man, lakay. Mabisina nga mawan naluto si daan kin inapoy. Ay, pasensya kan Jerry. Awan mo't igatang ko iti si daon ta. Kun naibusan ti bagas. Anya, at dapay mo tay kwartatang. Apa di ka gimatang? At dangag pa iso ti kwartata. Adda pangaramatak asabali. Anya, pangaramatam? Sumangpet nga midya order ko iti online beauty products. Anya? Agbalor iti 5,000 dya order ko, lakay. No igatang ko iti kanan dya kwartata. Ay, awan to ti pagbayad ko iti order ko. Anya, napatpatagdag ita pagpapintas mo ng timakan. Ano, sampay lati agsida iti sardinas, Jerry? Agsidakan to iti naimas, no makaurnong kamanan, iti kwartam. Apayan, Jeray. Nakamot talag kabutlatan. Kit kita ang malatan na kitibulong ti masita siya. Jeray, kasarsarita ka. Ayaw ti mapaspasama keng kabaraw. Mabagtitak tatang. Ha? Tabay? Makapabagti ti mabisinan. Ay, katuwan mo ta. Uraya sino ang mabisayin. Mapukaw, tilimbog ti panunod na. Ay, anda na panunot kong aramidan tap nagsardengan. Ha? Mayat tinapanunot kong aramidan. Tap nagsardengan ni Susan iti madinga aramidan na. Anya? Jerry, nagdakkel mo't akaserola ti naglutuam iti si daan ta. Huwag Susan. Nagluto ak iti naimas asidain ta. Ay kat, manggao ka nga ruden. Ay, iti si daan talakay. Ay na, mabisinak matan. Sige, mabit lang tag-uak.
Adto'y tinaimas asida unta. Anyat inaramid mo, Jerry? Saan mo't asidaan tilinaon ti malukong? Wine, sinabawan a lipstick, face powder, kanda dumapay a beauty products. Ay, saan? Ay, nagngina dagita pagpapintas. Ngam, sinabawam laang, Jerry? Ala, sidaem da kita, nay. Sidaem da kita paggasgastusam. Igupom ta sa na. Ngal-ngalam da kita lipstick kanda dumapay. Naimas da ka. Anya? Dahito kitandaan ng Susan, ha? Saan ada kas nagpapintas? Ngam di mo maglablab sana. Panunutin mo ti kananta. Kayan ti matrabahuam dito unag ti balay. Jerry. Di nak pa yun matulungan. Gapatag papapintas latan ti raramidan. Jerry. Nauma akon. Iso nga umadayo akpay langkan ka. Anya? Ay, saan lakay? Di ka umadadayo. Pakawanin na kon. Agsingsing puta kon. Amok ton tararamidak. Iso pakawanin na kon. Ay na, jak kayat amaya dayo kakanyag, Jerry. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.